So sa iman to ayan na aya pumagusay taniman tong nasututulan ko Khadijah radhiyallahu anha. So Khadijah radhiyallahu anha na isa kay alayaw na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na isa sa kaniyan isa gyung kutapat katawa mga bai afdalun nisa ay manasira ni pinakamakalalbi ko mga bai. Isa na kay alayaw na Rasulullah nagyang ko to miya kompleto si ko mga bai apat kataw napaganero na inalayaw Rasulullah na so Khadijah Orian yan na su Fatima, ikatlo na su Asia, ikapat na su Maryam. Nananagito mambo, iayad na inunaan tanuron bandingan na su Khadijah radhiyallahu anha. Su Khadijah radhiyallahu anha na aya kompleto ang ngaran yan, Khadijah bintu Khuwailid. Ay mana na ayama iyan na su Khuwailid, amaya na dato na su Asad, amaya man na dato sa ikadulapis na su Abdul Uzza. Asiro ta Abdul Uzza, nawataw Qusay. Ayamana, na makatutumpok siran sa bangsa ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, si ko yamana na amaira na dato apong betul sa Qusay. Isa di mana na pembetul na Quraisy na yaman na isa siran numbu Abu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na aya betadian isa diyang koto adaw ganyan nabi na dibebenog sa anda manaikap kugupin yan si ko yaman nakapamilya. Ugugupan yan, so bapak yan Abu Talib, si kuya maano na di iniyan kasukat. Iti so Rasulullah, na pugunot, si kuya bapak yan, Abu Talib, igaramanot di indagang. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na lumiyangkap ko mga tao si Makka, agyang ko to yung maano na kasasarigiron. Kapapati isyan. Gitu so Khadijah radhiyallahu anha isabot tadiyan na isa sa kanya na bai akawasa mga wasa si saging kutamasan yan. Liupan sagyang kutwa kalayan itamok na subang sa nayamana na maasaumban. So tamo ko Khadijah radhiyallahu anha na diin yan pakindagang si iku mga padagang anak magpakalabang nan magpakalabang sa mga tawad di irong dagang. Okay, nagito yaman na ulaw-ulaw Khadijah radhiyallahu anha si sagyang po tayaman na namasan yan. Kaya to kaon yan na sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakasasarigan na sa kaniyan din imyamang niron ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kandagang yan ko yaman na nasamok yan. Sa piyagyunutan yan si ko tala suguin yan na pumutuan sa Maisara. Mamautugid na makasasagin na sungaran yan sa babay. Gayid na mamautugid yung Maisara. Si sagyang ko naman na kinilalakaw nun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na isa tutulanon na piyakang barakat tunun wallah subhanahu wa ta'ala suwayamana na yan dagang yan katanto amiyamom sa so Khadijah radhiyallahu anha sagyang koto aminitaling umaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaba agyang kota manay ininalakaw niyan at tamo ko Khadijah.
Gutatoro na miya mamasa. Sutala sugu niya na sumaysara. Kukini peloma makaanian ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siku kape parangay. Kape kapakin dulun na. Kape ya maanan na okit. Kapapatiis nagukasas sarigi. Namiya panutuluto ya maanan na maysara ko Khadijah radhiyallahu anha. Na miyagawi badan apos o Khadijah radhiyallahu anha. Samiyan dingan-dingan yan au baskan yang bumapangaroma. Waya maanan na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Witidin yan may pangilat, si ko ya maanan na mga bulayo kayan. Din yang kira matero, aging kota ya maanan nakakababayain yan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na so kiyato kawin niya nun, waya mala na so mga tunganay niya. Nakiyababayaan nilan mambu, aayama na nakapangarumaan niya nun, kapangarumaan ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paganta sututul sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayat na miyang ilay sa ukit na subabayan na Abu Talib radhiyallahu anhu, babayan na Abu Talib sabab sa kanya ni mabubaloy katatalukunan waya makna ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si Uryan ukiyawabat wa may nadato. Pia kabetang yan so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ay makna na tamok sa epa kibetang yan nun na 10 agudua auqiya. Yung na 10 agudua ka auqiya na yakala yan na 500 sa dirham. Ago uumanan niyang pansa 20 aunta. Ay man na upama ko ba nga ben kumpir sa giyang mga mahariman to natantuin niya malamahar agi nga miyap maharo Rasulullah miyap maharo Khadijah inibtang no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 500 sa dirham ago ya mana na 20 aunta na mabiyagi po unta 20 na aunta natantod na ya mana na malayarga. Isamiya sabot tanusan sa gingganan na miya panutul tanuron naging kotoa kakirumay si kuya maanan na dapan su Islam na maaadnon din naging kota para aturan inayo na no Islam aging kotoa kakaaden o di kapakasina buta o doa makambabala mga lokswaya maanan na mga baing awuso mga lokswaya maanan na dato bunga kapag yung kotoa maanan na wali yung kutwa dato si kuya man na mga wali mga wali man na bay. Ikadua nagyang kutwa kaya kaadun man na mahar na su Islam na inayunan niya nuto kapya kabaluin niyan awajib si kuya man na di kapakan dadarudupa. Isa pa na yamanan na misabot tanuron na dalimitad wag yung kutwa kalaian. Dalimitad wag yung kutwa kalaian. Sugod siya man na kaito iyan. Maanan na isa kunumang ulaman inilimitad wira nun. Nagyang kutwa diyang kaakiputol sa 5 kuwaya maanan na tao amyaman ko. Ayamanan na giyang kutwa bagi insus salada dinar. Na yaman na nagkapatutan no to ipotol si guyaman na miyaman ko na upama ko yaman na makamuayan no to ada tarota mahar na sahswa yaman na mahar. Orian yan na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namikan turiskan yan si Korea na yaman na nakiyakawingaon. Sa ayat na minizinon na supagari waya maana na Khadijah. Ayaw na yamaan na minidin sa yamaan na karoman yan so Khadijah. Isam na miya sabot tanusan, naging kutwa kailangan maada naging kutwa wali
apa kaidin si sagiang koto yang mana na dato ku kapengaruman yan si sagiang koto yang mana na warisan. Na maadin nanan si kwa yang mana na jahiliyah dapan su Islam na inayaw nananan wa yang mana na Islam ku kaya pakataling mo Islam. Ikadua, yang mana na pinggulaw-law no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naging koto yang mana kaya kendurian na si Koreano kaya kawingyan. Na gitu ay gitu pembetulan sa walima, kanduri. Sa gitu yang mambuya sa gingaman nakwan, giyang kota pugun ang kumawing, na gitu kaya balwe giyang kota miyawre kaya timuti mo gitu mimbali kanduri. Giyang kota ay pugunan na sungat timuti mo nagbusuka kawing, na daw no to ay man na makasulat. Kaya patot na yakuri na giyang kota kapkanduri yan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nami kenduliskan yan sa sumiyumbaliskan yan sa unta. Isa tutulano na sa tema na unta, ikadua na dua unta asiyumbali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siyugo Khadijah radhiyallahu anha sumanga sugu inian at irang kapamagidayda aku kap mentoleran sa debakan. Nagyang kan isam ya sabut tanusan nasiko ayamana nakalilimuda ka kawing nagyang kotoa di rong kapamagidayda aku gyang kotoa kapedebakirong sa debakan nabipa kayron wagama Islam. Yang kota debakan Nabi Peroro agamatan agama Islam naging koto ada abanian apan. Mana na anapan yang sa liyaw na sa di dalam nada. Mana nak naba makam bala yang kota apanian nagiti pembetulan sa duf. Nagiti Peroro agamatan agama Islam agyang koto mana nakapendebakiron si sagyang koto kiakawing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na aya umur yan di saging kota uras agya panguma niyan ko Khadijah na 25. Ugay na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay so Khadijah radhiyallahu anha na aya katawiro nakapukenugatan ron na 40 gawi. 40 ragun, na 40 gawi, 40 ragun na idediyan. Ayamana na 15 ragu ng bidaniran agus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ugay nagina ni kalalaya-miron. Udi nakapkenegatan ron gukadakal madakal kini surat nun si kuyamaan ng mga kitab. Adna pada mga kitab amini surat. Dataragyon tayo ni surat yakina Dr. Akram Tiya al-Umari. Abituan yan sa Siratun Nabawiyah Sahiha. Ako si Albani na sumirat pun sa yamanan na mukhtasar Siratun Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayapya kapagriran aidad o Khadijah radhiyallahu anha na 20 agwalo aidad yan. So yamanaw to na madakla mga riwayat, madakla mga tutulam yang aaloy aidad o Khadijah radhiyallahu anha. Nawaya nga pagilaya na so kada kalakap kailuinian mapiaso tigtan wata sa may tawata ang mga morito pa man nakatawa nila na idedo Khadijah na 40 ragun. Ugait nawaya ta pagilaya na so kabagratutul si ko kabagratutul na ayamas mabagratutul na 20 agwalo aidat Khadijah radhiyallahu anha. So sa manuto na may tubong bida nila na gusto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gito magbibiya ino to ayamya kaayon si sagyang koto kiyang bobawata wayamaan na Khadijah ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya man na upamakupat pulo ragu na idediyen na yakalilid na iris sampay sutaw sa man 40 ragu na idediyen na miya kadalagdan. 40 ragu na idediyen na miya kadalagdan. Ugay nagyang uta 20 ayaman na nagu walo aidedo Khadijah radhiyallahu anha nagitima kaayon
Saging kota kiyang babawata wa yamana na Khadijah sa sukalang wa nawata o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na langunon dun miyakapoon inon tabuso Ibrahim. Kaso Ibrahim na si inyan wata ko Maria al-Qibtiyya. Adam man ay samya batiakan na si saging kota upama ko aya kitu idadu Khadijah radhiyallahu anha na 40 ragun na daat tigira na yaman na muskilahon sabab sa miyatoon sa yaman na history ada miyatoon na bai adimba wata iraot sa 50 ragun na ruwar sa Arab. Kau to yaman na aya ini sumbagiran sa yang to pamaku ayat itu idedian na 40 ragun naging ko tayo man na sigo kaya tunin sa history ada miyatoon sa history aba 50 ragun na dimbawata abai arwar si kuya mana Arab. Naguda at pigiran na yaman na mini surat sa history amiya 60 ragun na ididiyan abai aba mimbawata arwar sa Quraysh yaman na pamilya Quraysh. Na yaman na upama ko gito na dad na problema si sagyang kotwa idadu Khadijah ko kabubalin yan yaman na 40 ragun na ididiyan. Kagi inutan way kailangan na masabutan way kasungari duay naigirawan na pasulit sila kung dadatar ay yaman na mga masala na diranong ni suldan sa yaman na Islam. No, kailangan na pagkasabutan ito, aging ganun na usaya nun, kagito yaman na nakatanong marayak. So, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tanto yaman na piyakataya o Khadijah radhiyallahu anha nadatar mambuhay man na Khadijah piyakataya o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa dapan na yamanan nadatar yan miyadan o di na yamanan na sagindan yan si ko yamanan na tutulan si ko yamanan na kakarumay aban yan miyadatar aging ko tayo yamanan na kaya pakatapi o Rasulullah aguso Khadijah radhiyallahu anha. So Khadijah radhiyallahu anha na isa asipat yan na hazima. Mana hazima na basta nang galbakan yan na yamanan na tutor dunian. Kanaba madaray nun. Aqila. Ayamanan na malanta si pamikiran. So Khadijah radhiyallahu anha. Tahira. Ayamanan na suti. Susuti niyan. Ayamanan na ginawa niyan. Aruban li zawjiha. Nayamanan na matayan si kukarumanian. Wasatin nabiya bil mali bin nafsi wal mal. Na inilinding yan, inisuportan yan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So ginawa niyan, agusot tamok yan. Riniskiyan nun Allah subhanahu wa ta'ala so Rasulullah sa mga wata agwayamanan na mga bai. Ini mawata o Khadijah so Qasim agito kakako mga wataian, agito mambuhikon niyan yan, ayaman na ilano yan, o Ummul Qasim. Datar mambu Rasulullah, ayakon niyan yan, ilano yan na Abul Qasim. Ikadua ayaman na watairan na mama, na su Abdullah. Orian yan, na mimbo tabon sa mga Khadijah sa mga bay, asu Zainab, Surukaya, Agusum Kalthum, na iya pinakaariron na su Fatima radhiyallahu anhun na ajma'in. Ugay na yung utama nga mamaon, amiya aloy, na miya wapat siran si iku jahiliya, yaman na dairan raw ta su Islam, sa mga ito, yaman na miya wapat siran na mga ito sirampan. Ipandag yung utama nga babayron, na miya kapaging tausan, taman sa miya makabangon siran sa walay, ugait na langulangon siran dun miya wapat, miyaw na mawapat adi su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inun tabu su Fatima. Na su Fatima, na ayakya wapat yan na si Korean Rasulullah sa miyakan ulan. Mana na tiyundog po Fatima su Rasulullah, saya mana na pingkataniran na miyakan ulan na miyawapat man so mana na
Fatimah radhiyallahu anha. Gito tigyan ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na yamilay tanuron na kiyata amanian o di na sumiyaga doon naging puto mapaita kapag ingtaw miyada suyaman na mga watayan na datarmang buhay amanan na danian karauta kumbal aluksyan amana darauta Rasulullah danian suamayan na miyawapat sa Rasulullah na yamana na si isa ikaw gato yamana na inayan nasib man ko oryan o kiyaga na piya na namaragon namiyawapan man so yamana na amina. Na oryan yaman na yaman na mimbubuotap man so Rasulullah sa mamama na miya nga wawapat siran kuwa yaman nakapangay ito iran. So mga bai na miya nga unasiran pan mga wapat di so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inuntabu so yaman na Fatimah. Upang makubatan pagilay ungangan sa Allah na so Allah natanturo na malayaman na malay ungangan sa daaya makna na biya kapag yung tao kung mga watayan ang mga mama kaanatigyan andi kebaloy kebaloy kesababan sa ayaman kakapitnaw no yaman na mga tao kakapakay terunira na yamanan na mabaliso ayamanan na kanan nabi kapeng warisan na yamanan nagkapay terun no mga tao kaya warisan no yaman awat ayan sukan nabi gitu yamanan na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na isaw to amiyatu no mga ulama aungangan no Allah subhanahu wa ta'ala sa dami kapaging tao ko oryan yan kaya mana na mga wataya na batabulabos na mga wataya na mga mama kaniya nga una mga wawapat. Gito sa mga Quraysh na isagiyang kutakuan kaya Nabi ibn Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na isad na dira nung ipapakaito nagyang koto abtar yaman abtar nagyang kota miya potol so tonasyan yaman ada kenegarian sa tonasyan ugaid na so Allah subhanahu wa ta'ala na sunto askan yan din isumimbagon sa ini turun niya naging kotwa inna a'atayna kal kautsar yaman na sabadama naging kotwa kasir wallah mataanas kami na ini bukan merkaso pari di pembetuan sa kautsar na oriyan yan sa takapusan naging unta sora na Peter yanon na inna shani'aka huwal abtar salun sadir ka di papakaito naskan ini titu amya potol soto nasyan ay mana ada kedugaan yang saya mana bangsa niyan. Ay mana na ito apang penalawan ito. Ay mana na sumimbag na Allah subhanahu wa ta'ala. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na so kinipenta ganyan ko Khadijah na so Khadijah radhiyallahu anha na dapan so Islam na isa din ay pembeturun si kuya man na dapan so Islam naging tatahira. Ay makna sutiyabai li shiddati ifaqiha sebab saging kotwa kita taralua kasih siapan yang sa ginawa niyan ka sisiapan yan si iko pangkatan yan kasih siapan yan si saging kotwa kabubaling yan na bai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na at namiyaw na niyan miyaka pangaroma si kuya maanan na Khadijah. Pag na miyaka pangaromaw na siya ginabakr ang ayak po niya na Abu Hala. Na ayanimbo at Iran na siya gito handa. Siya ginahanda na miyag Islam sa kaniyang Koreano Islam sa mapiyagapaging Islamian sa kaniyang panimiyaka panutul kuya maanan mga sipat o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Miyakatin sa kaniyang buketi dawa sa Badar. Isa miya panutul na miyakatin sa kaniyang kung yaman nageti dawa sa Uhud. Aya kiyawa patian na si iko kiyati dawa o Ali Abu Suma'awiyah na yaman na makapangangapad sa kaniyang si iko pagtaw Ali radhiyallahu anhu na si kaniyang miya buno si sagyang gota yaman na ora sa kiyati dawa Ali Abu yaman na Muawiyah. Orian yan
Na ikadua watairan naguging siya toa Abu Hala na si Hala. Yung na naman na Hala na mamapanan kanabaya yaman na bangaran na ba. Yung na naman na mga pataliluan no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko Khadijah na isasiran din na miya kasaksi sa giyang kota kabubali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mapiyayamanan na mapay kabubawata mapiyayamanan na kipapantagan si kusalakaw di salakaw. Oriyan yan, namamanutulad tanong si kung mga mawakif. Ay maana na mga tindugo Khadijah radiyallahu anha, mga padatindig. O di na miyang galabugo Khadijah radiyallahu anha, si kuwaya maana na kinipantag niyan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab saya man natanto madakal na mapiya yaman nakasisarutan tanong. So Khadijah radhiyallahu anha naliyo pa si siyang kotoa kinilinding niyan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko tamukyan so ginawa niyan nasi ko kapsaga dun waya man na mga gawin na adna mga miyangang gagal ko Khadijah radhiyallahu anha minidakat sa tarikh adi yaman na kedikelibatan isagyang koto akya yaman na kinipantag niyan si ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paganayro na sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sisaging ko tamagaan yan din ka kanabi na piyaki kabubay anun wallah subhanahu wa ta'ala giyang kutwa kasibay-sibay. Giyang kutwa kapagawatan yan si kuyaman na mga kaden, pagawatan yan kumangataw, sadis ka niyan sibay-sibay na isamiyatoon yan na di niyan sibay-sibayan, nagiagare Hira, palawa Hira na at nagirbon na ron sa kanya naman nagtatapok, ron sa kanya nun kakaden. Uman sumagad sa yaman na Ramadan na kumakadin sa kanya nun sa maawid sa kanya sa mga panganangkan. So Khadijah radhiyallahu anha na isa-asangan niyan san na sabab sa kabubayan o Rasulullah ulaulan yan, na sumambo so Khadijah na sasanganan niya, nagyang kutwa di inya nung kimbaalan, kay preparadon sa dima palot o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa andad niya maanak pakaw mo Rasulullah, kakub man sa luto, nambaalap man sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nagyutod niya maana na susuan o Rasulullah sa isagyang kutwa niya makapirawlan, amagaan kakataro to po idedian ay amana na 40 ragun. Isa pa na niya panutul ko Khadijah radhiyallahu anha nasilagyang ko to Oriano kaya pakambalingan no Rasulullah ko kaya turo ni ron awah o datar nakapanutulawon o Bukhari o Muslim si ko kitabira na sahih. So Aisha radhiyallahu anha na Peter iyan awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'yatu salihah. Ayat 3 na pagampaganay puunan kaya pakapakataling umaw wahi ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na makangugulalan sa mga taginapan. Na pagkabaloy at pagkailay Rasulullah at taginipan sa iko kagagawi ainon ta na di mabaloy adatar din waya mana nakapasubang o kapipita ay mana nagyang kutamilay Rasulullah at taginipan na mapunggulaw la sa iko kapita yan sa aya mana na adat piya kasaginda si saging ko kapasubang magyang kutuwa kaliwanag waya mana kapita-pita. Saya mana din na bon miyan lupat. Kasunod kaya leon no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya niyan na kaya bubayan no Rasulullah kung tamiya panutultan no kagi niya kasibay-sibay. Nasangon tadi niyang kasibay-sibay na miya kataling umawon to Jibril alaihi salam. A Peter yanon abat yaka. Sisagyang ko tayo manan na di niya nukat terwa sa abat yaka na sabab sa Rasulullah na isa sipatian na ummi. Eman na ummi na di mata usurat, nagu di mata wayama na namatiya.
Gitu ya sebagian si kuyaman na Jibril, si salin sa yaman na tao, manusia. Ma'an na biqari, kena tigiyan na bago pabubatiya. Yaman na di kan kagaga, yaman na nakabatiya ka di kumata umatiya. Na, giya kasagyang koto yaman na, miya kataling mo na mamang, inaksiyan, na taman sa piyak kay luta-lutan yan, na kiya aksan yan nun. Taman sa yaman, na kiya sakitan nun sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na oriyan yan, na biyukaan yan man. Oriyan yan, na biyukaan yan. Sa unta kiya bukaan yan nun, na Peter yan nun, manabatiya ka. Na datar mabuto, ini awe ini sumbago no Rasulullah, na di kumata umatiya. Taman sa pinggulaw-law no to Jibril alaihi salam sa miya katalong, nangagiyag wa yamanan na ikatalo na oriyan yan na biyat ya ono Jibril alayhi salam maging kuto katiro Allah iqra bismi rabbika alladhi khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Di ipaganay ang mga ayat ay inituron ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka pamamana sa kisusugun ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si saging kota nga nakapaganad. Oriyan yan na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miyakabaling skaniyan si ko Khadijah radhiyallahu anha natatabad na puso yan. Sa miyakasulad ko Khadijah radhiyallahu anha na inyanon magkaro azammiloni pananggubi ako niyo. Nakitang gubano Khadijah radhiyallahu anha taman sa miya daging kutwa ya maana na kasasawana kaalak ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na oriyan yan na pianutul ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko Khadijah aging kutam yang kulaulan yan si saging kutwa kakadnan yan. Sa miya taro yan ko Khadijah lakad khashitu ala nafsi sabnarat digin ibgawang ko ginawa ko. Ayaman ibgawan yan uboban kabina sa iso Rasulullah. Ugay na so Khadijah radhiyallahu anha, nasabab sa iyong kutwa kalantas yan ipamikiran, kababalwi niyan, mapi amusawira. Nasa iyong kutwa, gyuto yung anan na, miya panutulo no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na bumabuk yalki, di, ay nisumbog no Khadijah radhiyallahu anha, kalla, wallahi ma yukhzika Allahu abada. Kena atigian, kay batatigyan ko Allah, kadikadan pakarundan ng Allah, sadayon. Innaka latasilur rahim. Mataan natiginas ka, na mapya kay kapakitutungan ay. Kapsumpatan nakaswaya mana na mga tunganay, di ka kiran di aman na making ginawa ay. Watahmilul kal, na pugugupan ka aging kuta mga lulubay. Wataksibul ma'dum, na pugugupan ka aging kutayaman na nada mga rakian, kaya maanan na pumbagan ka sa yamanan na mga kawiyagan. Watakri taif, na mapya kaya maanan na kaintirtin sa yaman na bisita, kamapya kay kapagana sa yaman na bisita. Watu'inu ala nawaibil haq, na gupugup ka atigyan, si kukapuragi mamaw, wayamanan na benar. Si sadyang ko tuwayamanan na, isa yamanan na mi alirom no Khadijah radhiyallahu anha kung mga pedariwayat, wa tasdukul hadith, na ayaman na patis ka panatigyan ni katero, wa tuaddil amana, na kukasasarigang katigyan. Ayamana na so Khadijah radhiyallahu anha, na dadun peri naging kutwa sarigyan, dadun na ayamana na kasngiti naging kutwa pamikiran yan sa ubay yaman na bumakaroon din sa Rasulullah, sabab sa suka katawan niyan sa mga sifat Rasulullah aging kaya piyang aluin niyan, nasa tawa maproroba niya na na dipatot ubaya man na napakaronda na Allah subhanahu wa ta'ala. Giti so Khadijah radhiyallahu anha na ay piyang aluin niyan ko Rasulullah saging kutwa yaman na kaya mo sawirin niya nun na ay piyang aluin niya nun na ay kita duman niya nun naging kutwa mga rupaan o Rasul ang mga pipiya asa tawa makaprobaan nun na dipatot ubaya man na makarundan. Oriyan yan pan na daraw pantatamanaw Khadijah. Para makatil ka na agam mukarnaw Khadijah. Si sagyang kutayaman na nabantado Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na inunutan niya no Rasulullah kuwayaman na Waraqah ibn Nawfal.
Tengeda iminsan no Khadijah radhiyallahu anha. Siyakina Waraqah bin Naufal. Na isa-aropanian na miya aya pagagamaan niyan si saging kotwayaman na dapan su Islam na Nasrani. Ayaman na Christian sekanian. Kenapa niyan aayo niya ging kota mga tao pumanimba sa mga barahala. Kasi sekanian maayon si gaman agama wa Isa alaihi salam. Na sekanian nakatawin niyan ko kitab Ibrani. Ayaman nakasurat sa Ibrani agito subas sa mga Yahudi. Nagui surat yang penasuyaman na Injil sabah sa ayaman na Yahudi. Nagito sekanian na malakatawin niyan kung mga rupaan o mga nabi sabab sa pagkabatya iyan si ko Injil agusuyaman na Taurat. Si sadyang gutaman na kaya panutulaw no Khadijah radhiyallahu anha. Kaya ono tiyo Khadijah ko Rasulullah ko ayaman na Waraqah bin Naufal na pianutulo Rasulullah ko ayak ini ayaman na Waraqah aging ko tamiyay niyan na yami teru yakin na Waraqah ya ibn akhi madza tara haytigian ay makna na pakiwataan ko na anto na tigian ay makna na miyailain ka na pianutulo no Rasulullah yung utatutulan sa unta miyailain yan na oriyan yan na Peter o Waraqah hadha an-namus alladhi nazzalahu Allah ala Musa ginanatigyan nagyang ka na miyailain ka nagyananatigyan sumalaikat apyakaturun wallah si ikuyaman na Musa alaihi salam na ubabuat tigyan si saging kayaman na masa na ubabuat tigyan mababalo ya makna na kanguda ampan ubabuat tigyan oyag-uyag si saging kota masa akapakaliwar ka upagtaong ka na oriyan yan na miyakag Rasulullah awa mukhrijiyya fam bakoiram sa tigyan na yaman apakaliwa na tigo Waraqah awaya tigyan kadad na tigyan amiyakat taling umang miyakataling umako miyakataling umaging kanan yaman na apakataling managyong malaikat si iko yaman na nadat amana na tao amakataling umaunanan abat tigyan diringas sa awa yaman na pagtaon yan pwede yaman na maridu na oriyan yan na Peter yakin na Waraqah bin Naufal awat tigyan ora utak na tigyan naging kanan na oras ayaman na kapringasar kaging kanan na pagtaon ka na tebangang kus katigyan sa katabang ayaman na mabagar. Ugay na suara Waraqah bin Naufal na sabab sa miyan lakos kanyan na damatibo na yaman na miyawapat kanyan. Isa yaman na miyasabutan sa kanya tutulan kuya man na Waraqah ago sa yaman na Rasulullah ago sa Khadijah. Napaganay ron nagyang koto pamikiran o Khadijah sabab sa katawan niya na so tingin minsan na nakatawin niyan si kuya maknan na Taurat ago Injil nagitim yak pamikirian aaya maknan na makimusawiron si sagyang kota yaman na sumiyagad ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay manapya ka mamasa isaw tumanggo yaman na tinudanon igiraman o tuwaad na yaman na mga miyaman na siguro man nagtawa yaman na piya ka mamasa maraga na yaman nakapagkasabutaon na makatuon ta sa yaman na makamusawir kita ama piya ka musawir. Ikadua amya sabut maya kuasi atutul si maguna si saging atutulang Waraqah na Waraqah bin Naufal na paduskan yan kuya makna na miyag Islam sabab sa tiyang kedian piaratian yan aging kotoya makna na minital miyakataling umako Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahi nagupiyakata na iyan o pamabuat tiging ukang uda na ko na yaman at tebangan na kang ska wadun pa natigin na bagarakan na tebangan na kang ska sa yaman sa katabang ayaman na mabagar ikatlo yaman na mawqifu Khadijah radhiyallahu anha nasisa diyang kutuwa kaya panutulaw Rasulullah ko Khadijah aging kutaminita linguman yan ayaman na miyabaloy kaniyan
anabi na dadem pagtata suwaimana Khadijah radhiyallahu anha na piara-piayan yan so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu isa katurwag mong taman na isa ko mga ulama asya kanya Izzuddin Abul Hasan Ibn al-Athir. Ay katuro yan Khadijatu awwalu khalqin aslama bi ijma'il muslimin lam yataqaddamha rajulun wala imra'ah. Aman aswatikin so Khadijah radhiyallahu anha. Naskanya natigin ipagam-pagan niya mag-Islam. Sadad natigin abon miyakaw naan asaka taubu amama anta kayamanan na bai. Ayamanan na isaw to ayamanan na pangkatan no Khadijah radhiyallahu anha. Askanya ipagam-pagan niya mag-Islam. Sabab saging kutas kanin ipagam-pagan niya dulun no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasabab saging kota kabubal yung Khadijah amalan ta si pamikiran naguaya maanan na rupaan niya naging kota mga pipiarupaan na skanya ni pagam-paganay sumulod si kuya manan agamatan ng Islam. Oriyan yan, sabab sa miyakang batagi nga oras, namamanutul tanu kung mga pada mga kalbihan o Khadijah radhiyallahu anha. Paganayro na kalbihan o Khadijah radhiyallahu anha, namya panutul Abu Hurairah radhiyallahu anhu, amiyat pitero yan, miyakataling umatigan su Jibril ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na pitero yan nun, akri'i Khadijata minallahi wa minni salam. Wabashirha bibaitin fil jannah, min qasabin la sakhbin fihi wala nasab. Miyakaw matigyan Abu Hurairah su Jibril ko Nabi sallallahu alaihi wasallam na pitero iyan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abati ang katigyan ko Khadijah apuung ko Allah agupuun rak natigyan su salam. Eman na piyagi sampay ron wallah aming gulalang ko Jibril, agus su Jibril, su salam ko Khadijah radhiyallahu anha. Agu panutulang kau natigyan, so turugan yan si iko kasurgaan, min qasab, emanan na, ayaro pa naging ko turugan emanan na Khadijah, na peti sa ging ko emanan na, ging ko to muntia. Asi sagyang kutayaman nakapaging ito si sagyang kuta kasurgaan la sakhab fihi wala nasab. Dad na bangkar yaman akan nagabar kapag distrubu abu mga lalis na dadam panayaman na dukaw si sagyang kutayaman nakasurgaan asagad si kuyaman napakasurga. Miya panutul puno anas apiter iyan na miya kataling umatigyan su Jibril ko Nabi sallallahu alaihi wasallam na may pagkapada Rasulullah su Khadijah. Na Peter o Rasulullah, Peter o Jibril, amata na tigin na su Allah, na pumbatian yan ko Khadijah su salam. Na Peter o Khadijah, mata na su Allah, na skanya na tigin su salam, nagu su Jibril, nagu su Ogusia tigin ko yaman na Jibril. Na uriyan yan, Nabi Atiyaw Khadijah, wa alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Miyapanutul pun Abdullah bin Abi Awfa, apiter yan, basyara Rasulullah Khadijah tabi baitin fil jannah. Pianutulu Rasulullah atutul ko Khadijah amapia, agyang kutawalain yan ko kasurgaan, ada abon segadaya makna nabon pemakaringas, abon mga katero, nagudadempen, abaw na yaman na dukaw. Miya panutul Aisyah radhiyallahu anha, apiter iyan, Peter o Aisyah, dad natigyan, kiararangitang ko, udin na giyabagwabas, misilus, dad natigyan na kiyasilusang ko, wabaing, ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
aba penatian maka datar ko kia silusiakan ko yaman na Khadijah. Sabab patigian ko tanto amada kalaka pagkaluyaw no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nagugyang ko to amada kalatan to kapumbantu gaon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nagu iniwahi ko Rasulullah agyang ko to kapenutulan yanon si sagyang ko tawalay niyan ko kasurgaan. May panutul penuh Aisyah radhiyallahu anha. Dati giya namya si iga kanabai. Udin ada ini kasih giya kanabai. Aba atiyan miya kadatar ko kini kasih ginakan ko Khadijah. Suatigan so Khadijah. Siatigan si isagyang ko to Oriano yaman nakiyawa pa to Khadijah na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isa agiyang gutaya maanan na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pianutuliano naging kutwa kabuba agiyang kutawalay niyan si yaman nakasurgan. Isa pa na yaman nagapanutulaw no Aisha radhiyallahu anha na datigian aba iya yamanan na kaya silusanakan aba makadatar ko kaya silusiya kung bayaman na Khadijah sabab ko kada kaluyaw no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Peter o Khadijah amya pangaroma ko Peter o Aisha amya pangaroma ko natigin no Rasulullah ko yamanan na miya kataloragun yaman na miya kataloragun na kaya pangaromaan yan ko Aisha na di madakal panakap kaluyaon waya maanan na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Miya kaisa na si Ibn Abbas na Peter iyan gumiyori sa tigyan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si isa lupa sa mga buris. Peter iyan katawan iwa tigyan o anto na ununai. Peter umakadadar pa aswat tigiran su Allah ususugu ini libirung nama tahu. Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalun nisa'i ahlul jannah. Ayat tigina makalal bi mga baik ko surga nasu Khadijah bintu Khuwailid. Ikadua nasu Fatima bintu Muhammad. Ikatlo nasu Maryam bintu Imran. Ayay kapat na su Asia bintu Muzahim emratu Fir'aun abito su yaman nakaroma o Fir'aun. Yaman nagi pinakamakalalpi kung mga baing kutaw ko surga. Yan panutul puno Ali radiyallahu anha. Khairu nisa'iha. Ayat tigin na pirmiro kung mga karoma o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaman na ko surga. Naswatigin su Maryam awataw Imran aguswatigian gua pir etigin na pirmiro kung mga karomanian na su Khadijah radhiyallahu anha. Ay mana isa may sabutan oro na su Maryam na mapangamaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si isa yamana nakasurgaan. Isam nabi yamat yapanutulu Aisha sagyang ko tayo maanan na tanto di kapakasilo su Aisha ko kapagkaaluyan kapagkaaloy yaman na Khadijah radhiyallahu anha dati kaya na yaman na kaya silusan akan ko maisabu ko yaman na mga karomaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aban yan miya datar so yaman na kaya silusi akan ko Khadijah gudakan na sekanya na tiyan mailay yaman na kita taralon yang kadang yang penilai na may tataralu aging kota kasisilusin niya nun. Ugay dati yan na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pakadakal yan ang takapagaluyan yan nun. Ihirap na tigyan na sumiyumbalis ka niya na tigyan sa kambing na gumipakon ko mga padayamaan na mga suusuran mo na kambing na pikiwit yan si iko mga ginawa iwayaman na Khadijah. Miya kaysa panatingin na lungan na miya tiruang ko Rasulullah. Kaannahu lam yakun fi dunya imratun illa Khadijah. Datara tigin ubedit na tao ko dunia abai inon tabuso Khadijah.
Miyatiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha kanat wa kana li minha walad. Atana tigiya na su Khadijah na rona korona tigiya na yaman namin babawata. Ito minis bagun o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isa pa naman nagapatulawon o Aisha radhiyallahu anha sa tigiyan su Rasulullah na dad na tigiya na kiyaliw niyan sa walay. Abo niya di ma-alwis yaman na Khadijah na paman na bentug niya sa mapiakabentug. Nagupukali niya na Oriana natigyan na inaloy Rasulullah so Khadijah na siya pupune managani. So Aisha radhiyallahu anha na miyataro Aisha, hal kanat illa ajuzan. Ayaman na miyataro Aisha na inwatigyan na so Khadijah ayaman na lokas. Na siyang biar kaatigyan wallah sa mas mapiadis kanyan. Na kirarangitan so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamang sa tiya ba daging koto ya makna na giyang kaya penengyan sa giyang koto wa kiyararang itiron orianian na Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kena atigian kaibta tigian ko Allah katet na tigian na miya kasambi una darang na tigian kasambi isayaman na mas mapiadis kanyan sa benara tigian apiarati ako niyan kumasa aki ang kirarak ng mga tao. Nagupiyangin penara ko niyan si kumasa aki apakambuk kegarakan ng mga tao. Wawasat ni bimaliha naguini suporta niya rakan natigiyan so tamukian si kumasa ag darakan ka suporta ng mga tao. Naguni siki na koron panatigiyan wallah sa mga wata. Gua niya tigiyan na yamanan na ayaman na kada na ko sa ayaman na datigin na ayaman na mga watakan na ron ayaman na miyakang buhat so mga watakan. O rin na Pitaro Aisha siya tiging kundulunan na miyago sa ayaman ng dulunan o ayaman na Khadijah na oriyan na tigyan na dud na ayaman pero Aisha la azkuruha bisuin abada ikut na tigu ayaman na Aisha alawin sabay yaman na marata so Khadijah. Yaman na kaya kupab li Aisha radhiyallahu anha si iku Rasulullah agyang kota yaman na kalbihan wa yaman na Aisha radhiyallahu anha. So Khadijah radhiyallahu anha na si saging biyawapat so Khadijah radhiyallahu anha si iku ikasapulo ragun ko kaya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaman na sapulo ragun yaman na kaya paka labi sa puluragon. Kaya manan na aya ide do Rasulullah, aya manan na sa puluragon ko kaya nabi niyan. Aya manan na kaya paka tepiran na gusto Rasulullah na aya ide do Rasulullah na 25. Oriyan yan na miyapat puluragon na miya nabi sa Rasulullah. Aya manan na sa 25, yung man kaw nagyong sa puluragon, 25 ragon. Aya manan na kapakat tepiran gusto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si imini lebeng sekalian si sagyang utapalaw si sa Makkah ay manan na Jahun. Sun Rasulullah yang manan na lumipungon si sagyang utamanan na minggu limon sa kinilubang nun. Si sagyang utamasa na dapat na yamanan na mitoron so kasambo yang sa yamanan na miyatay. Buda sa panutulo no Urwa, panutulo no Aisha na miyawa patatigin so Khadijah ko dapat kitoron ko man sambayang kipaturing sambayang so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tanto niya na minimbuko so Khadijah radhiyallahu anha si saging ko taman nakiya wapatian sabab saging ko to datar sekanian waya makna nakiya daan saya mana na ina si saging ko ta kinipenta ganianon na miya tabupan amiya wapat taman si saging ko to aragon so waya makna na bapa iya na Abu Talib namin itong mangmusada tarukyan sa kanyan sa ama. Nagyuto so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sisaging kutasa na tanturo na miyakang buko. Yuto kaya betul naging kutwaragon sa amul huzn. Ayaman na ragon, akang buko, agyuto si kasapulo, kuwaya maana na kaya nabi o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tanugutagwi sa diyangga, manitan si Allah, anak kekuatan si aguna, mabali
Aging yaman na magpumanutul tanusi aad na yamanan na kekuatan runaguna. Wa aqulu qawli hadha. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So sa iman to ayan na